Good morning, Mayam Krumzari. Notice window TV na Ukuding Sandusari about news analysis program. Tuchumang Sanamiam Taram Usari, Manipur phone about one to pauses in the Oriba, Murui Pauker Canada with the Mikogi, studio direction of Libere, Mian to do second Raba, Mingan Panjaba was Dr. KIRAN YENDREMBAM, social activist, was up to Musriza. Jahan Masik Nisigi, Manipur phone pauses in the Oriba, bouncing Manum Daikogi, Manipur Namkai Parinda. Labor cool, Sam Nifum doi Masa Kandole, Sakot Torang Tabosing Pakalagani Hanas, Minister na Fundoki Wapam Luga. 𝐍𝐄𝐿 Amit Sahabu, visionary leader Amani Tagat Kre, BBP Tuna, District Mangagi Kungang Sing Sakot Anuna, Maho, Yawn Hingan Bangam Gani, Minister. We see Minister Fundulu Wapam to the Kamai Be. Chief Minister na koi khul samagani phum doi masakhange aduga koina border gi khul sing chawkhat na ba koi miyeng thamli kan haiba se koi makasu kaide manipur gi apun gi saktam ngang na wona bada khul sing border area da leiba sing chawkhat na ba hona ba haiba se maram di kai gi no kana hoji pau de koina manipur de koina valley gi aduga ching gi na tawba man pot am khak lai se krai de gi no hai kan de koina sing gi development gi thadra ko paisa sing se koi gi valley gi contractor na traga valley gi tikadar sing wari ni ko na traga MLA minister lotion badongna na the brigade of processing lotion badongna sung ngasi bo khangna lai da taseng makidi sing dagi kumdara kanda swai da taseng na haraga di makhoi gi sing gi phangdo sakthung mayam lotion ba makhoi gi adugumba machine tongmo mayam le zaseng na haraga di leader gi maikhum upasing ade adumba mayam nan lotion la kanda ngasai khabok khabok tarana pot mayam musin base masi gi pot si thokpon na koi manipur da khabok khabok tarana sing amritam se laibudum ngasi bo lakpone adu ngarang khoi gi adumba mifam pangthokhiba nomagi mifam da Chief Secretary amadi IGR South ki Major General aduga Chief Minister yauna phamgiba aduguma mifam aduda tasengna sugumba development project work mayam ge maningda manipur ge khul sing khul manga gumba village manga gumba gi saruk yawe harakpane aduga samagani phum doi masak khangdo aduga sumba thabak sing pakhelagani haiba thabak sing si yam chumi yam phai masigi pot se koina sing ge jaga sing de yam open oina thabak pangthokpa hobo se handaki Chief Minister siga mamang ge leramba Chief Minister nongthong birenga ani sigi pot se koina ngasi ui maram de sing ge jaga sing da imagi kaithel sing saramba go to hills toromba go to village toromba tongan ba thabak torom paikhalamba mamangi Chief Minister ge continuing process oina makoi dol ama to oibagi su oirba yai aduga hujik sumaina paikhalna khona ba ise koina matam kuina mangruba sing du koina amuk khogi peace normalcy restore to no khona bada paikhalaba thabak torom sing manung do oiba su yai na khalle adubu ai khoina maskumba hujik sumba paikhalaba thabak torom mayam singsta manipur gi oiba peaceful society ma propongam driba maram se karigino aruga singi lamdam singda khulai paiba maru oina particularly higher kanda aikone NSN am de kharabuta ki tre aduga tasena kuki gi lalo lup mayam amana kuki mai khum upiba sing sina tasengna haragadi adugumba makhoi gi lalo lup ki maming sing se makhoi gi ATM card nataga bank slip deposit tawya na pot ama oina miyam da uhon baje se khudun haibda contractor sing da nataga development thabak toriba company sing da sangjalaga makhoi na lakh manga tara demand to aduga khoi simakti lejade lakh ama hapage ani hapage lising ama hapage ani lising manga hapage tara hapage to pot mayam sing sina ngasai kuki gi maikhum jidum upaga leningi ba kangu sing se lalo hugi maikhum upi sing se hana muthatragadi sing development ngasi tawna ba khonari ba miyeng thamlagni border khul chawkhol alinge hai potse ngamoina khali aduna khoi tasengna haragadi masida border pillar ning thizna hana khana ba pot miyeng phajana thammakanda madugi potsi khoi huji swaida khoi gi foreigners sing aduga non citizen mayam ama illegal immigrants mayam ama so called narco terrorists sponsor to mayam ama drug mafia cartel mayam go link to mayam ama si leire hariba potse khoi tasengna haragadi khoi toina hanu chi una leng di haibudune awna simo pot mayam sing sigi hana karamna border pillars yam thuna fencing khar relation sigi aduga karamna kamaina detect toroga deport to thoki sigi haiba potsi jo hana ahamba pandam thamdragadi khoina border khul sing chawkhona miyeng thamli hariba Chief Minister gi wafum sing asi phaja wafum orga su thabak to ontokda awaba pot ama oigani na iri thamjaninge aru sumba mayam sing se khoina hujikti yamna waraba praja sings da yamna special care giving special care and assistance when they are facing so many multiple challenges side dare si lering manung dos mind to was is the duty it should be the duty of the government and cabinet colleague council mag no oigadabani na ais mind thamjagi yam no je je makhata do la yamna matam kuina kogi iho hoduna mangkhiba mi thiba phangdana reibagi matang sum ngangna rakpa matamda koi oja kamal babu kaubangam loi masigi faw musu yauri singda dam gi manak ke nintham lok to gi phangba saru polang gi DNA test to bina ba laisram kamal babu gi imungna police da taksin kre police na lakhi ba saru polang rims ki mail sangda pukhrabu postmortem examination de ji faw tawdri ha ba paw ne ja kamai yeng be ja
तसेना अखोई ngarang han singda gi jaga re phangi ba saru si kamal babu gi orumbi ya na tongan ba sources mayam aruga अखोई gi media channel mayam singda dum ikoi na thengna re Facebook pages sing social media da du masi gi si kamal babu make orumgani habi thajati da orumba taraga na makoi tasena katukaran toribo kangu sing gi marak tagi makoi na yana ba khara thamam badu manung de yana tab de gi magi dara huran ba haidok na ba haibai pota huran ba poyan mina ba mayam na haidok po oibusu ya na khalle aduna sing ba pot mayam se koi misi mina tho iba mayam handa ki conflict crisis 2023 gi me home de hoi ba sina tholi ba masina misi mina na ngali bisi yam yame mi masing se koi ni fu yang kai gi mathak koi na si gram ne adu madrgi na siram basu yai haibadi body phangdana mangi ba pot ni koi na hai si badi mi chahung jamli gi mathak ta si rabani koi na record to bu chani kra hai bani yam ne siram gane ba si gi pot mayam lei ba pot si gi manung chan nai koi na sidai za particularized roga sini haibadu makti hujik se magi forensic report na traga findings mayam lei tribina hai ba ngamoi adu bo si sina maram wara kan da manipur da nungai ta ba thok to wathok mayam amagi hai ba tare si gi ningsing han basina maram wara kan da praja sings da tasengna thamoi yamna sokpa aduga thamoi da ta sona thin badong na masi phahon ba pot mayam se hanjana nan to ogadi masi government je weaken tawna ba government popular government ama la ka install tawna ba hona ba PR leram badagi huji kon popular government ama install tawre hai manung se hena thugai na ba lalong yala ibrahim ba question mus lai masai de kona political party ki congress ki BJP ki wafam natana manipur praja miyam na wakat pam leite miyam ge mihut na lusing ba government democracy lewak amada election tawra miyam ge mihut khang ge kangu singi smaina leibana phagani koi person ler kana ohom ba kem ta leite hena awaba nange an miyam ge miyam ge wakat pam leiba hai ba potu madu thamala ko thugai na ba hona re bra but still there is koi na sum khan ba kanda president rule mak later ga so article 355 so dum still hingi hai ba pose uji koi na khanar ga lei wapam jine maramdi koi na security advisor hapa iba posi emergency provision manung da koi madu na makoi ni hana khang ba hai ba decision lobo ngamba vision hena wang ba khot ba adu ma mayam da thamma kanda aban state ki lei ba posing ji state se kan tho ga magi security ge arrangement kai ka da madu ge center da direct deal to we aba article 355 se lei ga di yai hai ba potu nga si su article 355 still imposed ro lok thok tra lei hai ba se masi leiri hai ba posi koi na hai ji kai noi kan da still hujik se koi na governor ga ma ga famina ba de president of india unaba aruga even kuldip singh lok tho e harak ta ba potsina madu lok thok ta ba tar ga di nga sai gi security advisor gi potu nga sai gi chief minister na pai ga do potu atop am na pai na external report am na pai na article 355 is still hinga leiri it is the conjunctional part of article 356 hai ba tar ga so amuka na personal thamakon thamak da ba masagi pot makha tar ko di government je dissolve ko tok thokra ga hai tare koina if kari gumba makoi gi leiri ba makoina hotliba angka singji taraktra gadi thugairaga adum ikoina emergency lauthorpa yabagi potso dum leitaba nate adun hojik praja singsi yamna mihut naum singna leibusu mathau tai maram di hojik sigi maram hari bisna kai noi kanda sumba mayam sigi marakta hojik ikoina wathok mayam ama leiringe marakta hena chaw wathok thokno da census ki delimited singi matang tor ibo potsine NRC gi kai update ki matang da ko sigi potsina ikoina haijeningi maram di actually constitutional provisions would play a crucial role in shaping legal framework governing internally displacement in India, particularly in Manipur, at the present context. I would say constitution the Yarogler report Amaneko, Magi Manung the people report Amaduna, Sigi Mayam sings the ITB sing Zigi, Magi, Tawuda Tabuk Tromayama, Quena Pungum Tukumayama, Manga Sikarigi, Pungungam de, other target equating aside, Mamang round the Hijabdo. It should be the bounden duty of the authority of the government of Manipur and the central government to treat ITBs properly and effectively with all possible means and way by giving special care and assistance why they are facing so many multiple challenges I was like reports in adana constitutional provision manung du dai koina right to life and personal liberty in article 21 gi pot ko ningjang bi ai maram the article 21 of the constitution guarantee the right of life and personal liberty which encompass the protection of dignity and welfare of all individuals including internally displaced person and yauri nebko aduna sigi mathakta amuk magi close to the madugi potakari yawi right to equality article 14 ekoina magi ngasagi pro kano amuk article amuk ekogi internally displaced person IDPs in Manipur ne ekogi siri Irom Dali Kumar Singh Chane advocate Manipur High Court ne iba pot amagi my constitution provision da magi close one the swine hapa me aduga magi matek tu ni ko ne piramise aduna sigi pot si yamna
maru poni aduna sigi posida masid the fundamental right ensure that IDPs are entitled to live with dignity and security free from arbitrary displacement or threat to their life and personal liberty has a right to life and personal liberty my article 21 matungina sumaina yam short on explanation pibira me the right to equality da article 14 of the constitution piri what combine p hai kanda equation mine thengna bane article 14 of the constitution ensure the right to equality before law and equal protection of the law. This provision prohibits discrimination on various grounds including race, religion, caste, sex. It ensures IDPs are treated equally and are not subjected to discrimination or marginalization based on their displacement status in the period ko sigi mayam singa sigi government na masi constitution provision nung yaw ne singa si ikang khang bi dawna tawba mu ko u se masi nungaite anana clause 3 da magi point number 3 the concept provision da irambada directive principle of state policy is a part 4 of the constitution contain directive principle of state policy which provide guidelines of state formulating laws and policy for welfare of the people. Several directive principles are relevant to the protection of IDP includes ngasagi pochi koina directive principle of state policy da madu include toli do kai no hai kan de koina article 39 clause E say that direct the state to ensure that the health and strength of workers, men and women, and the tender as children are not abused. Have a put even if I the judicial instance then Article 39 clause F term say obligate the state to ensure that children are given opportunities and facilities to develop a healthy manner in condition of freedom and dignity. Article 41 the mandate the state to secure the right to work, education, and public assistance in case of unemployment, all as sickness and displacement and idum yauriba. 47 the directed the state to raise level of nutrition and standard of living to improve public health. Adu sigi posigi mayam sigi mathak tamu fundamental duties ta my close port pyramid article 51A is yamaru ibane constitution ge sida is the p is kind of the article 51A of the constitution outline the fundamental duties of citizen towards the state and society while not enforceable by law. These duties emphasize the importance of promoting harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India. This include fostering a sense of empathy and solidarity towards internally displaced person, advocating the rights and well-being and the yauriba portion. Sigi mayam sing shumba sing se ikoina taseng na haragati yamna kupna nainaraga ikoi government gi manungda sarkar pai bi yobiriba aduga lenga sasan tobiriba nataga birkat officials marilino concerned authorities sing na madu it's the bounden duty of the authority of the government of Manipur and the central government and to treat IDPs properly and effectively with all possible means and way by giving special care and assistance while they are facing so many multiple challenges and among the high gibase masing nising ga to mathau tai na ai thamjaningi natragadi aikoina constitution gi law gi mayam ma madu pi ba pot mayam lai tar ga hai tare ko masigi pot se aikoina yu udabadun tawi adu aikoidi 15 September 1949 da Maharaja Manipur ga union government India ga agreement ama with effect from 15 October 1949 mani sadagi bagi matung da hai tare ko koi India gi constitution se masigi posina pullaga laibne koi praja miyam je maramdi the present constitution of India was initially adopted 26 November 1949 and officially declared on 26 November 1950. The constitution of India and its preamble used the word we the people of India and such people of India as part operation of Article 5 of the Constitution of India became citizen of the country and koji adum oiraga Indian citizens gi Indian Union gi countries gi citizen amani na high rabani na magi Article 14 1921 nataga Article 11 Constitution kari yauri sigi pot mayam singse masigi pot singse koina lenga ko singsina ju masigi internally displaced person mayam ngasi face tawriba Manipur sumru ju ningching biba fayena ich mana thamjaki yam noise jam khamaga tadu laksini sin hujiki Manipur gi burning issue ama oi bhai ba taraga dei koi gi census ki matang sini si matang si tongan pau mem ma yauri koi CSO singi census ki mifam April gi tang tar ni to dei thokre lenga na ngamle tau miyam na ngamle thingani mitop khandok chunge da census pangthok pa yaroi haibagi kongjon kansilakli Sivasena Manipur no NRC no census adagi khogi NRC pangthok chunge census tawganu DPF aduga yamaru oiba manai khogi MSU gi ngrang pangthok ke pau khogi humfudara taruk suba haibra adugi mifam amadam hona phongdoki basi Government of India, Government of Manipur amadi MSU gi marakta 1980 amadi 1994 da inakebe yana se aduga khogi foreigners sing tak thokpa masak khangdokpuna singba gi matang yana kiba yana sirolodu
April था फाउ मनों अपडेट तो है बने सिंह वाफम जिंग तो फोन के अपडेट तारो पुनः पाउस कमाई ये में तसें हागदि सेंसस या मरु पोने मसी एसआर ने कदोंगै द महूत सिनबे यारोय एसआर नत्रगा मदुगी मानब पोरम महूत सिनबे यारोय हेजरबको अरे एसआर इज द ओनली वोटर सिंग सी रिमूव तो एड तो नत्रगा फॉरेनर यारो मगसु लोकथोकपा अदुगा मा डिपोर्ट तो पोती याउदेको बो थादा हंदब कोतबा थादा फंगमदब मी लेरमना हापचन बपोर कतनी मसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मखार तव पोनी बेस्ड ऑन 2005 की ईयर के मतुंग इन बेस और तवदबनी आइबा पोचिंग अदम लेडी अदुगा सेंसस ओइ बतारगा दे सेंसस से हुसिक हाना तौसन बतारगा दि मयाम लाउर इसे कइनो सेंसस तो वे यारोय यादवगी मरम नि कोइन हाइसे लानजिना मरम मरगा मागे लंथु मयाम मांगगा मागे मानचांग लोइन मांग्र मयु मकै लेट्रब सिंगस कमाइना अखोय युम कोथि बै थब कमाइन चत दोइनो आइबा पोचे अचुम क्वेश्चन अमने अदुना सिगी पोचे दा अखोय एग्जांपल दा अखोय हाइबु कांदा इवन अखोय की इम्फाल के वैली एरिया दसु कुकी सिंगी कुकी की माइखुम उपम सिंह हाइब तार कुकी नत्रबसु कुकी असेंग यारोंगनी को कुकी ने हाइजब कांगु अदुगी मयाम अम युम अमसु युम कै मांग ताकना लेख्रे अदुबु अखोय स्वाइदि दोजर तोर तेम खाइब खोप लेटेबसु सामपुर पुल तेम खाइगिन लंपाक ओला लेनेबा अदुना इवन अखोयना मरुना हाइबदा अखोयना मिठै मिठै फ्रूट सिंगसी अमुक अना चिंगी जगह चिंग कोनबु लम सिंग द लाकबा यारोय हाइब पोतुदा सेंसस तौसंगद्रा हाइब वाहंगनि हुजि लाइसे मरम दिसु सामपुर कंगना टोम्बी कांगपोपी साइकोल मोरे सिगी सिंगसिदा अखोय तसेंगना हारगदि युम अमता तारामदबु फिबमदा लंपाक ओलागा लेख्रबनेबा दोजर तेम खाइदना बुलडोजर ट्रक्टन लंपाक ओंतो थमग्रबनेबा सिदैसे अखोयना तसेंगना हारगदि सेंसस तौदना दिलिमिशन तौबु यारोय नोजि लाउरइबा पोट मयाम अमा सिगी पोसिंग रंग एमसु के रियलाइजेशन मन हाइब तारेको डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ ngसागी फॉरेनर बिटवीन अखोय एमसु एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई एंड 5 अगस्त 1980 एंड 9 नवंबर 1994 गिदा मोगी यानागी वारोल सिंग दुगी मतुंग इन हाइ तारे वन डे डिस्कोर्स अमा तौबुदा अखोय सेंसस तौगे हाइब तारगदि मिटो मियान सासिंग हान खंडोक प मथौ ताई हाइब पोट मखोयना थमेबा अरो सेंसस तौदना डिलिमिशन तौबो यारोय हाइब पोट नि मखोयना ngरang थमै पोट से सिग चमानना रियलाइजेशन मन त एमसु न पांगथोइबा पोटुगा चमानना अखोय तसेना ngरang एनआरसी हाना फर्स्ट अखोय अपडेट तौगदबनि हाइबनि एमसु न हाइजु हुजिकसु एनआरसी हाना चनहनसि हाइबनि एनी पोट अदना हौजिक कैंपेन फॉर जस्टिस एंड फेयर डिलिमिटेशन की कांगु न ngरang हाइब 12 अप्रैल दा येथोखरे मखोय की पोटी अदैदा लेंगांग न ngam metau मियाम न ngam le thingani हाइब पोट ngasi di lae aduna mayik tagi maijau bi hobui pot la kani aduna अखोय choida census ta अखोयना कईगुंबा मी सिंग लान लाना मयाम अमा युम कोक्तिबो मी कोक्तिबो हापसन गिबो तारिक कइदौनि हाइब क्वेश्चन अमने हौजिकि तोवान तोवान बा ऑफिशियल ओइब्रा ओइदब्रा मदुगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोकप्रा थोकतब्रा खंगदना अखोय युम द मी क्या लेके दवइसे खरगा चटपो उइयेबको सिंबो मयाम सिरु ngasi की कोई कैंपेन फॉर जस्टिस फॉर फेयर डिलिमिटेशन कांगु और एनी मरी लेनबा एम सु खंगदे मयाम सिना खुदकता करी कमाइन तोरबिनो हिडन एजेंडा करिनो हाइबसे यो लेकाय लेकाय द कई द डिपार्टमेंट की मरी लेनबा सिंगनि काइन तोरबो सिंगसि मरी लेनबा अथॉरिटीज सिंग मसी को थिंगनो होनरिबा सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर इंडिविजुअल एनी बोर्ड कंसर्न कांगु सिंग मसी थिंगो मथौ ताय एदि खले नत्रगदि अखोय तसेंगना ओना तैनाबा मयाम दुमा हापचंगरकांदा मसी की डिलिमिटेशन नत्रगा सेंसस की पोट लाना रिपोर्ट तौचंगरगदि अखोय तसेंगना ड्यूरी इंटर डिफेक्टो करम ओइदुनो खंगद्रे कायना अखोयना हाइबा पोटो स्वाइदा दम अखोय याम चममनबा पोट अमा थोलि मते हेना ओइनी अदना अखोय हुजि ngasi internally displaced person manipur leiba kangu singna face to challenges mayam ama sigi mayam singsi khang khang bi da issue mayam se complex issue itself growing numbers of ngasai debits worldwide ngasi di koina puthore ebako aduna masigi problem adu issue manipur idb se masi constitutional status of manipur se people of manipur se kamane leidi ge haiba se koi constitution ge provision mayam da koina ngasai hajer be potne ba aduna indian dominant da ngasai merger agreement signed tonoga 15 September 1949 ge aina mahaja manipur and authority of union of india ga ngasai toge agreement with effect from 15 October 1959 ge satna gro matungda ngasi di कोइना ngasi constitution je india constitution sana dingai da masagi constitution leijaba mlingthau banba saudi se country munungda hai humna panjara mamani makhatam lanjir lebak amani haibagi madugi one thok lerekta madugi honor to widow pot ama laaga su masi yamna fattaba pot ama oena I thamjaninge adana swaida ekoi ngasi di ekoi india gi madugi lalong mayam singsina ekoi manipur gi adugu madumba imalebak iramdam izati si ningtamba lamdam amam ohengadabani kanjagadabani lal horiba mayum makai thadok tum rege isil naw mayam muruma pang ahlam mayam singsigi takha
निखाइना होनबदा मणिपुर की इनोसेंट सिविलियन प्रजा मियाम सिंगसी हेन वाहलबरा हाइबा पोट अमगा प्रॉक्सी एजेंट नत्रगा प्रॉक्सी वार काइन मयाम हाइब सीजन नरगा तौबा मयाम सिंगसिना तौरब्रा ना हाइनरी पोसे लालोइदो पोट अमखक्ति ओइरब्रा हाइबा पोट अमगासी लाइबा मरमदि इखोइना इवन ngarang yengo इखोइना सपरमेना गे इखोइगी टब अमदा फुटबॉल ग्राउंड अमदा ngasi कुकी की गांगु सिंगना खुलाई पाइबा सिंगना फोंगना पारगा नहान तारिक कुमरीदा इखोइगी बोन की टब टक नोंगै चोंग मचा पाइ तौबदि फादेबा अरगो सोमना कंदा मेचै की लाल होबो लुक मयाम अमदि इखोइना बॉर्डर पिलर की जगह सिंगसा पिलर अनि की कारक्तगी मी तरा फारे त्रामरी फारे ट्राइथोय फारे मंगा फारे तरो फारे नुंगति फारेबको अरगो सोमना कंदा सिंग की जगह रे फागलो न पोम्पी खरा फारे जैकेट खरा फारे बाउफेंग वाक करी बाउफेंग हाइब्रा कनो दुगी रेडियो सेट खरा फारे तरोगा तो एब अनि जी खेनाबा अदन सिंगदा कुशिरासी खुलाई पाइबा खरना तहलगा थंबा अदन मियोय खरगी अदुम खुजिन थरांगदगी मणिपुर सेंकुप साना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव पावर तालिबा मदुगी पोतुगी तौनिंग तरुंग तहनबा पोतना मरम वरकाना मणिपुर प्रजा पमु वाहनबदी अरानबा खोंगथाम ओइगनी गवर्नमेंटना चिंगी जगह सिंग द चाखनबा तौरिबा थबक सिंग अनांग तौरनी बॉर्डर की खुल द मियंग थंबगनी अदु खुल निफुम दो मसक खंगदु हाइबा द बेरी मसिगी वेरिफिकेशन तौबसी मतांग से कोना अन रिकॉग्नाइज ओइबा अदुगा तसेंगना गवर्नमेंट द रेकॉर्ड लेटबा खुल मयाम अमा लिसिंग अमगा समापन लिसिंग अनि की मथक तौसी लेरमगने खलेबको मसिगी पोट मयाम सिजु चीफ सेक्रेटरी सीएम अमदी इवन मरी लेनबा अटोप अथॉरिटीज सिंगना मसि कुपना थिदो काना मदुगी पोट लोइशन गी बमजु मथौ तायना खली नत्रगदि सुंबा इरांग मयाम सिंगसे खुसेम गबा इरांग अदुगा मणिपुर दा चंगसल लकबदा अयाबा पीखर काना ngasi माइखुम तोंगान तोंगान उमदरगा माइखुम दुगी मरुमदा माइखुम दुना सेंदान फम अदुगा मखोगी एटीएम पैसा मखोई सिननबा ओइबने ngase हाइजरिदो से फॉर एग्जांपल एता हाइजगी बकुकी लालो ममिंग अमा XYZ आरो XYZ सिना मी मदा कॉन्ट्रैक्टर मदन तगा कनो मदा कंपनी मदा डिमांड तो मतम लुपा लाख 13 डिमांड तौरे खोई लाख 13 से पीबो ngamdre na ki ni खुलाई पाइबना चंगसल लगा मोगी इक्विपमेंट में आमा इंफ्रास्ट्रक्चर में आम थुगाइनी ये खाइने तरोको दे की देना लुपा लाख अनि पीगे ओहुम पीरेगेन पीबा दना मी से मी 13 लाख मत मी 13 द लाख 13 डिमांड करोड़ तो मतम द लाख 19 पुए त फंगबा अन याम कोम द कोन पैसा ताला कन मखोई अदुम पैसा मी आम दना मु रीऑर्गेनाइज तरो कन मोगी मी एक्सपांशन तरोकबा अद मैक्सिमम टेंशन क्रिएट तो होनबा अदुगा मदुगी अकी तुजु म बोला कांदा मखोई ओइबा प्रोपेगेंडा मखोई ओइबा अदुम मयाम म सथरा कांदा मखोई एरिया डोमिनेशन अदुगा मखोई करी हाई तारे मी रिक्रूटमेंट एक्सपांशन सुबा मयाम तरो कांदा मदुगी टेरर अटैक मयाम म ngasi सथरा कांदा मणिपुर से लेबाक मियाम प्रजा मियाम मांग दसु मणिपुर से अदुगुंबा कुकी की माइखुम उप लालहोब कांगु खरना तोंग तोंग तो गवर्नमेंट पांदा गवर्नमेंट केम तोंगम दबा अदुगा साइलेंट स्पेक्टेटर लेहन मंगम कांगु नेना ओहलगा याम पावरफुल ओहलगांदा मसिगी पोचे लोशनदना थम्मकांदा इखोई चिंगी जगह सिंगदा यामना या फ्रीली इखोई लालहोब मयाम तकथोकपगी नमादो द चिंगी सिंग अदुम थमौरगा मसिगी पोचे इखोई वैली गी ओइबा लालहोब मयाम अम लोशनबा तौर इब्रा अदुना मयामना हाइनाबा सफु मुनुंग द योपंगानी फानिंग मतम द फाब याबा हाइबा पोतुना हंदकी थोलिबा इरांग क्राइसिस मरम ओरगांदा इरमदम इफ्रुप इजाति इमालेबाक इरमदम कंदबियाति हाइना ngasi mathwai kubak ta hapaga e thawaina pontha pigro mayam amasu natragana youth innocent mayam amana makutu kulai paraga example ko ne pijaba 80 gumba thola akanda makutu kulai paraga lalhoba amagi saktam ngahak lawrubagi damakta makoi bu lalhone loin phaga doribra adudi hojik ekona soida delimitation gi aduga census ki matang SRI gi matang gi yanaba conflict mayam ama amuksu thola pa matamda arambai tengol gi adugumba makoi gi youth mi lising marfu hen mana thola aga masigi damakta thengnagani no thola i poche amuksu ekoi ji maidan bina maida chongjalaga siseba adugumna sinaba madugi sila ibra policy program ama hidden directors ma'am script writer ma'am amana tawrabra adudi ekoi shumba mamal yamlaba thongna leraba adugumba ichinnaw lingjel manaba mayam ama thola ngasi lebak iramdam kandabya di haibase lalhoba ama ekoi gi haibdi extremist ama terrorist ama natraga khulai paraga lalhoba revolutionaries ama natraga su ekoi ta sengna social reform pamba aduga ekoi gi ta sengna haragadi integrity kaibiya di haiba apun gi saktam nga ka dawne haibada imaleba iramdam ifrup izati aduga tungi generation kanabne toribu kangu singsi loina ba hingthat ingda thatna hanaba policy ama siamaga manipur gi soil dagi mite community bu pula mutak rakanda manipur gi atoba tahoribu community mayams di sanane mong chana ba mutat pa yaba tripura da tripura mutat ki ba adugi saktam lo adugi kanorom da saklon lom da puruk pa yana ba toribra haibu wafam amasu question wang kya wang na than ba pot pakum pangda ba mayam oi aduna ekona chumba manipur gi akang ai mayam ting mayam amana huji ekona internally displaced person ki matang da IDPs ki in manipur ki matang daga senior advocate Iromdali Kumar Guwahati High Court naga ekoi hanagi
chairman koi bar council of manipur ki ko bar council india ki maina notice ki pai biramba koi ali bungo sing maina ga sinai bu sing ibir isu maina khang haira ba hal mayam sing sina tungi hori ba youth mayam sigi eye opening ideas views comment mayam opinion mayam ma ngasi di phone thambira ga nadraga ai boina puthok piraga masi awareness campaign pangthok kan ai koi mayam si mikap thon ba mas chumi ngasi di koi punna ngasi di adum nungtin pobopta tummaga leiba hawdok pa ta da ba pot oin leiba sing se achumba phajaba wahi natraga asumba wahi lo na yaba constitution right tawba aikoi na tasengna unlawful oidaba ek mayam amana for kano da aikoi gi peaceful society am porokna ba good governance leina ba aduga popular government ama leiba matam da good governance aduga rule of law leiba leba am oina for abri masisu yam thok tai na is item saki yam no je uja makata du laksana sina organization gi grant kakthak pada kanna yaning da utkhre koi maru na mani ministry of culture na manipur ke tongan ba cultural organization singna guru sisa parampara repertory grant hairiba scheme asigi makhada fanglamba grant handa kakthak khibada lamdam asigi culture gi lamda hona jariba artist sing yauna cultural activist ke yada thamoi shona pena dre ba fum yaure ba taruja masi kamai yengbe Manipur people grant sing say koina 100% grant 90 to stay and see me am pi ko aru even sumba grant me am say koina deposit me am tarak ko due me am tarak po masi maram war kan kal por musu yani kali even ngarang new secretary ki video ma viral oi bani ngarang whatsapp group me am da ko ma kaino har kan dai koi ta singna paisa kairam da kai bi and ya de to yam to por am le bani sumba me am jana su oi bi na khale aduna sidai koina concern competent authorities me am sing sina makoina tawgada thabak thorom mayam singje matam chana tawbidaba aduga tawnoba honadabaduna maram warakanda aikoi awaba mayam mayokna bane lawi aduna sigi pot mayam singse aikoi na ngasidi aikoi manipur se mihat pungoina haidare ntraga misimina yawba khabar paw yorogana heading karaga parkan mayam nungayena atopa state singna khanaba poto admai lehenba pot chumde sumba mayam ma art and culture na sakta aiba aduga even aikoi na ngasi modern polo na khanari ba sagol kangje je malem da manipur ri khudol tambane adagi floating koina island je aikoi only koi kaibulam jaw national park orisini sangai leri siroi leri tongana maling jaga da phangdaba mayam ama sumba mayam ama leiba pot mayam jingching ba chumi even yango ngasi koi koi da bidang asa yoki paw da ngasi paper ri yaw bun do horen de yaw na rani tasena kam dom jisigi ka som kolen ps ki hongphai da ngarang mi pungni pa lom ta ba da de mioi mari ka tna halam me kai bagi paw ujik lei basina hayeng de dum tasengna haraga di heading kara ka dune sumba se sina dum manipur si dum irang leiba yam tam thiba jaga moina on badona hana matamam yana peaceful oiba lamma mani habdu ngasidi irang na picture ba mihat mipuna thamba pot amo hele aduna swai dai koina chesena mapuna sama chum pijaraga thadorok pa huijaw sing mayam ka chensel e injection ji gaini irek posudum yawe anu simba pot mayam sing je koina ngasidi masigi mayam sing je yamna kupna naina ba khana bom so mathau tai ada issue kharana maitai bu punsin ba aduga manipur apun bagi issue dana naga haibagi pot wafam haibje go manipur da lai mafru khudi muna support tawi taw de gain taw pot mayam jong asi inar podum thengnagi bang sai ko sumba mayam sing tongan be interpretation mayam sing se koina mi magi poti mi mana kano taw bangam banate aduna ekoi ta sengna haiga di koina presentation da di yamna matam khudi makta dum phajaraga laiba ko aruga ta sengna haiga di education taw matam da execute taw bangam da ba execute taw dum fail obe pot lakwa pot se masi manipur gi issue mayam je koina yam thengnai sumba pot mayam sing je koina masi yam section ba aruga lengak sasan amani lengak sasan ga mari lena ba aruga constitution na piri division of powers executive legislature judiciary gi piri pot makhoi sing sigi makhoi gi coordination cooperation du yam mathau tai aduna koina ekoi praja mo insu self social responsibility koi kari kai lo mathau tai habse khangna samina ba yam dakha tai sumai tam saki nuaju ja loshila ko da laksani si koi gi april gi tang amadagi uniform set ta na strike sangsi lagani bdf na phone do ki bai koi gi bdf ki koi gi sahi gi mo ki pifam thok pa uniform gi isu sing pirak taba sahi manga taruk sidi masa masa gi pikraba tolop sidagi koi leisaraga sidi narakbani adubo hoji government gi pirai ba senpham si koi kaithok ba yabagi film da lehelakta badu handak ki chat liba senba sahi sida kaithok haudragadi amuku ju phangde film da la kadori hai film si mayong na dana ba bdf sina phongdo le wafam do bdf sina thenare ba kamai yembe masi adum manipur de koi corruption bribe se lehen gum ji harge anti corruption cell ke kala yumi amjadum adum silent on adum laigre koi ta sena khangdre ko aruga high court driver ha ko ne hanu lupa lakulum doi lokre tabok jo hapi dre kai nang khabar yaw koi thengnei ko si ja ne koi manipur thengnari se aduna sigi pot mayam sing je koi na thengnari mayam sing manipur thoiba mayam sing je sum yeng ura kan dai tare ko chief minister KIRAN gi aham be achievement kan ha ga karem ka thaina ba pot ni ko mong na karem ka thaina de mayam na irek po potu wane hauji
हौजिक चेत थाने मयाई लंबी सेमबगी थबक असी लोइद्रिङैदा काइबा मफम यौरकले काइनको अदगी इसिंग थुमगा लेबा मफम सिंग खरसु मखा ताना कायरखिबा याई मखा मखा फावरे काइन तौबा सिंबा पोट मयाम सिंग जे कोई इवन कैशामपाट की कनो संगाई अदाई मनाक तो ओर माने ngang tata gi chaka मखोंग पुथब हाना गिर हुजिगिर खन कोइला से पुथरे काइन तौबा कोई gi से यामना नेगेटिव ओय मोंग दसु पुथरोकपा दुगा तौरिबा टिकादा कॉन्ट्रैक्टर मयाम सिंग थबक तोरम तौदसु फ्रेंग तोंग तौबै पोट समाई लाकपा माने एनी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट सिंग जिगी इवन बीडीएफ की पोट बो हाइरो जि बुखलै जिको सिगी अमन नेनरकु मतमदा अवाटना थल्लबा गाता ओय करिगिनो हाइ कांदा कोई ऑथोरिटीज मैम सिंग से nga की यानब ब्राइक करप्शन मेलगा मदुगी अकाउंटेबल ओइदब ट्रांसपेरेंट ओइदब पोचिन मरम वरगा सिंसियर ऑनेस्टी डेडिकेशन हाइबा पोचे याउदे तबक तो मतमदा अयामना अदुना याने याना पांग सानब तोक्सन पोतन मणिपुर से नोंगै मनिंग हनबा सोसाइटी म ओहन बने लवी अदुना बीडीएम की काइनोने एसोसिएशन कांगुना ऑर्गेनाइजेशन थांगलैबा पोट मखोगी एसोसिएशन थांगलैबा पोचे आई ऑर्गेनाइजेशन हाइदोरे एसोसिएशन हाइगदमने मखोइना थांगलैबा पोचे यामा सुमो वाफमनी मसिगी पोचे मखोइ तसेंगना असुवाना चप मानना पुलिस अमगी ड्यूटी तौम थोप मागी पुंगसिंग खाइदोगा तौरिबा मखोइदसु मखोइगी याम पिकना फंगम थोप ओइ विलेज डिफेंस फोर्स हैना कोइगी हाइरोक थोकिबि इंस्टेंस अमखक्ता सुमाइना सेमगिबनि हौजिकसु चमानना मणिपुर थोइबा हौजि क्राइसिस सि कॉन्फ्लिक्ट सिगी मरुंग मतुंग इन्ना कोइ मैजिस्ट्रेट अमना तगे एसपी ने इखलगा बीडीएफ सेम सुमाइना नो बेटालियन अमन रेजिमेंट हांगबा यादब नते पुलिस एक्ट दम याउजरगा लैबनि सुमाइ इखलगा सेंगोला इबि याय हबसि मतम मतमगी को अदुना सुंबा पोट मयाम अमा लैवाकी ओइना थवाई कलिबा थवाई थादोइबा थवाई खोबाक तापगा थबक तौजरीबा अदुगुंबा मागी यूनिफॉर्म सेलगा ड्यूटी तौरिबा कांगु सिंग मयाम जो हंदन उबीबा अयामना चिंथिना हाइबीबको मागी फंगबा पैसादना हाइकु मनार योम तोलोकुंबा ओइबा सुंबा पोचिंग मयाम सिंग फंगम थोपसिंग सिटी मसिदी यामना मतंग मतम चाना फंगनबा होनाबिबसु मथौ ताइ इवन मखोई पुलिसना फंगिबा 13 पेगा जे मखोई फंगब्रा फंगदबा कोई खंगदेको बीडीएफ के मतंग से अदुबु सिबोक्ता मसि फंगन बिरगा मखोइना फंगदना लेबा मयाम से मरम मोरकांदा मसि कालगा चखिरगदी मतुंग ताबदा मांगजबा मयाम ओरकनी हाइबसि असुंबा वाफम ओइद्रगदी खाबरसु हापो ओइ अदना सुंबा हापै पोचिंग से याम मरुइना हौजिकसि कनोगी फाइनेंशियल ईयर से लोइसला अबने हाइ तारे कनो हायेंग जित लोइरनि ngasi तारिख 9 बोरंगनि नेको से लोइसला अबनि नसिगी ममांगदा तहौदर थादोपि हौदब तारगदी मदुगी अवाब मयामदुना इमुंग लिसिंग 9 दी अवाब ओइगदबनि हाइबा पोसे मसिगी से निंजिंगबा फै ngasiगी लेंगाक चासन याउबिरिबा सिंगना अदुगा मरुइना पार्टिकुलरली फाइनेंस की पाइबीरीबा हौजिति चीफ मिनिस्टर पारेंगोद्राइन खलेको अर चीफ फाइनेंस की कनो दगिसु एनी मरी लेनबा कंसर्न सु मसिगी पोचिंग से येंगसिन मथौ तायने सुमाइ थमसकी याम नुइजे उजाग से उजाग सिल मतम काइथोपिदोना नेशनलाइसिस प्रोग्राम से सरु याबिबुदम तर रोइबन ओजाबु काइखुमसरी मियंग तारबि बुनम पुसु खनन खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा अथुबगी ओइना दुबई वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी एप्लाई तौबिनिंगबा मियोसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही 18 कुंट्रा फाउबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada united arab emirate ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosinga indian car license ka loinana gulf ki license leiba oigadabani amasung basic english communication leigadabani हाइरिबा थबक असिगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असी तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरऊ
Veteran Association Ningthongnai Band na organize chauduna anirak suba oina second state level Open KIRAN and NAD for Voice 2026 lagliba March ki tarik kunipan amasung kunmapanda pangthokani haina tauramba adu khudongcha daba khara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik mari amadi mangada pangthok jaragani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikaidagi miyamda paujal pirakli event asigi mafamna yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahum khaktamak oizagani amasung form thazin ba yabagi aroiba numitna April ki tarik ani fawbani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang ahumda oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact to you.